kandiat gini gi kandiat singiladon gi parlok lagi media pun yang haji di berka jing pia ya ki konstitusi nega bagi angka limitation na tapi kan mau bah haus nem arjar khat lai hadin bagi katu ni gisnong kila ai ke jing tho acha council padun kam na kebantaban rearrange i gisnong aki konstitusi baper ka isi jongi haki diki kendiat benai kalau yang pedang bun ki jing tho na ki shnong baper kumbai nuksa ka shnong mau ko ma ka bahaba po ka ramrai simship ka ba ikwa ban wan no ha ka waris kata ki haba ka nong stoy ikwa bandung no haga rambrai nang tambi tang kata ibabun ki nang batho aja ka council kasnong sia bolong ka bahaba jur kata hapo pariong authorization ikwa bandon no hanung stoin namar ba ka kham suk khamjan kali kawan nang ta kasnong mau patru ka babitip ba ka monglai kala he ha pembahasan puhajar tam neguna kabagi ko ala kumnu ban bayi jan mak pentorung kra kabumur ki ko bandon aga mokar pentorung kra nangka kasnong marngoru kabahaba ka pario motorization yung kumnu ka kam suk yang ibaka nong stoin nangta kasnong nong dom light milang kanero ka ko ba bandon no nong stoin pan flight naka motorization bon kibi kisnong ki baglat ho asaka district council bakin kwa bandon no nagawi kunsi sawi ka konstitusi nagalang isi halor kani kam hadin bagi layo ikini ki jing tho ki jing kerpat nagi snong baper ngila follow ke proses kar ka bangila le husne marjar khatlai haga bangi don kamban konstitut ya ka delegation committee depan konstitut ka delegation committee don kam ya ka consent ya ka approval jongu gubernur na kalian jongi haka arpundutrik jongu benai September ya tho sha ka discouncil affair bahkan pan ya ka approval no gubernur bangin konstitut ya ka delimitation committee but isutna ba gubernur haka arfu pratrik haka arfutrik jongu benai Oktober gubernur ula approve ban ai bor yangi executive committee bagin konstitut dia ka delimitation committee pat na kalyang jongi nama kapor la nang state klem penslam haka aputorik hi ka isi ka notify ka konstitut dia ka committee ka bagi ongka delimitation committee ka ba kentup iba i Dr. S. Karsimli retired George Kumu chairman jongkanika delimitation committee nangta i secretary Mr. M. Kharkran retired secretary jongka KHDC itu khot kilong Dr. S. L. Marbanyang XMLA i Kong R. Marbo retired school teachers badi Dr. DRL Nonglait Professor Department of Khasihan Nehu bat nakalang jongi nilai bor haki bakin sina yaki rules ni guidelines bakin ya syakmat ban proceed ahead hajinya dei barka being prepared ya ka delimitation arjar arjar delimitation jungan di snam di nilai bor iki ba kin habbo hagi public domain iki nugi ngajimut bar kunjuru na kabanta bakin pondok di hearing haki jaka badun kam
bat ban sim ru ke jumut jung kisnong jung kipaima bat ban submit ika report angi kloi kat bala bat kini kan sasang tai kamu sai sai bat kini jing thok ki bangi yo bar cikat taru ki ba address house siam na ke bantaban include na kawai ke konsumsi gin sa forward load siaka dimension committee bahkan lihat ya kama don kam tinag lang ka isi ngin abi ka report jung ki akbay day bahkan ika presentation dengan kasnam ni ong yaki bagian submit address ngin shani aru aka jung start dong ka dimension committee kumdu kin prepare nomor ba kumalong aka snam arja kharlai kamda simport han tang katu ni brai lala pun pendep dengan iskem baga dimension committee kan sa ajing mon ini kasyong haka report lada ka report kloi kat bala let's say kala bantri kam no ka election la kaslam let's say kala bantri kam hadin dambak lang ka buntam ka di maulai ka baritam nambak la ka di galaban tiba don tang hendet te kata ngom ban confirm right now tentri laban ka di wai ba kamu khar pentot ni ru ka rit hi khat nyu hajar kriteria ngatrai kan ka dimension committee kan sa frame ya ki kriteria se menta konsumsi ka bun pai thang habanat jos bagi we se ka geographical condition jongki kamnya hap su bat ka wai pat ka konsumsi na marka lek kawan kan kham sitom ni kun kita ke bat se kata ke nyong ba ka syong ru hakat ni kat kun ga guideline ka bagi staff ni ki dimension committee